Radi se o kolekciji koja je inspirirana sa nekoliko različitih segmenata. Ovaj put to nije nikakva muza u smislu glumica ili period, zapravo više nekakva misaona priča. Zajednički nazivnik bi bio poezija, nekakva blaga erotičnost, senzualnost, mističnost, malo gotičkog misticizma. Jedna neočekivana, kolekcija od našeg brenda sa jako puno rađenih detalja u smislu izrade visoke mode, odnosno od kultura. Tako da većina stvari dovršava na ručno, sa ručno šivanim detaljima, jako puno bisera, lanaca, križića. Izrazito detaljna kolekcija sa sveobuhvatnim elementima svega, od donjeg rublja, preko grudnjaka, preko dnevnih haljina, koktel haljina, večernjih haljina, dnevnih hlača, finih hlača, kaputa, imamo apsolutno sve sažeto u jednoj kolekciji. Je li dugo trajalo pravljenje kolekcije? Pa zapravo uvijek nekako krenem misao par mjeseci prije, tako da sve kad se zbroji to može biti nekakav period od 6 do 3 mjeseca. Mislim da konkretna izrada je bila zadnjih 3 mjeseca kad smo baš od jutra do sutra bili u radionici i radili na svakom komadu i taj nekakav princip našeg rada je taj da napravimo jedan komad i onda se vratimo njemu finalno završavati ga kroz neko vrijeme, čisto da se malo slegne i da možda dobijemo utisak o tome što bi trebalo još napraviti, popraviti i slično. Tako da u nekom rasponu od 3 mjeseca baš za konkretnu izradu bi mogli izdvojiti, baš da je toliko trajalo. Ti si se već predstavljao na Fashion HR-u, jel bi mogao usporediti Fashion HR sa nekim drugim sličnim modnim događanjima u Hrvatskoj? Pa u pravilu mi smo odradili samostalno 13 kolekcija, odnosno 13 smo prokazali na Fashion HR-u i isključivo iz razloga što smo bili zadovoljni sa prvim našim sudjelovanjem ovdje. Ovo mi se čini kao nešto gdje se ja kao autor osjećam dobro, a opet naš brend je jako dobro pozicioniran i tretiraju ga sa poštovanjem. When you decide to leave me like a stray as a hot man had roots, remember that on that day, at that hour, I shall lift my arms and my reach will set off to seek another life. With each day, each hour, we feel the door open from the impractical streets. Flower climbs up to your lips to seek you. Our